Ki khubor ka Batesi TV ka umdi bas nyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya ka senra joai kala penpau ke jing persya bat kala kerpat ru ya menteri rang ba ka jelau Konrad Kongkel Sangma bau de ban pen sangye ya ke jing temu jong ka sarkar ban pen kentang da rukam le niam ki kristan hakas ngi ban plie ya ka William Son Sangma State University ka ban long ha ka khalai trek Kuala Lengkot araja pesan u presiden ke senra joai uma Hercules Toy habakran skila pathai kubor ula ongkum ni hai tok ini ka senra joai sa pengo berdepan untuk sama penanya di sama rock di sarkar yang kontrak sama agawa degi bawandra sibun jinku jinroy hawrok diliam ngadok ka kacak ketia di kengo ke sport bahag education te kamtam hag education hag education sama penani wa degi ke sarkar Meghalaya wo bandra le wo tang ya gawi ga university wa thamne te wo ami hypertu yang captain William Son Sangma State University kini man do nang do university state university dari liam ga senra hi penpal di ngara ya kan sarkar ka pergi ga di jisau sup jisau men yang i jisau ro yang i ya ga sarkar siau di ka bacha lendet le sa sideline ni dan ka wah ya ketiga university wai ga de wale wai dan puramika ba ka program ko penman ga wai dan puram da ke jinglen da yang kristan dan hagawati wa Meghalaya iman kam gas i da state man secular ora i ka kam constitutional angari India ora state man secular andre kajingwan ra man ga kajing pen 10% jadi pen siang sir ya ka i kam tam ki repat ma juga ka pementalan ada ni ga Quran kam juga nong sok ya ka ti ga restur wa penku penpok penhe ni wan ibarim pada kani kajingla yang kajingklam yang rakam sama man Minister of Education wong White dan Buram University yang baru di jingla Buram daga vida biganiam agawa boro kabuti Meghalaya Cibon cak ini jadi isnya percajur juga waiba jingklam yang oman ga amdi priang waiba email yang senrahi dapat kira jingtha cha uchi minister wow usnya bahau terpario usnya bahau kendam ya wan jingtu wandra ya kejing ya per jingmut aga ane kejing ya siau penper yang sama ada iman gak ni dan chom sup chom sani hab di bonjet yang hab bonjet jagru by kejing wan kejing temu yang Minister of Education wandra ini pendia jengai jadi negeri yang jadi jagru tahu di negara yang saya baca percaya